Običajno imamo režiserje v dialogu, tako se tudi imenuje naša dejavnost v kinoteki. Tokrat sicer Hrvoje je režiser, ne, imamo dva bivša, jaz bi rekel žal bivša direktorja filmskih centrov. Hrvoje Hribar, pred koliko časa? Pred par meseci, ne, ste zamenjali funkcijo. In Jožko Rutar lansko leto, bom rekel, tudi nesrečno odstavljeni, neimenovani. Ja. Jaz mislim, da sta oba dva naredila neverjetno veliko v času svojega mandata. Vsaj dva filma boste šla sigurno v zgodovino, Zvizdan in Razredni sovražnik sta v evropskem merilu velika filma, tudi delo obeh. In mislim, da bosta same dva znala povedati o tem času, ko sta delala, seveda pa tudi o idejah za naprej. In vabljeni tudi v en odprt dialog, smo bolj kot ne sam domači, tako da tudi njima bo dobro, če damo kakšno vprašanje. Ne? Ok, hvala. Dober dan, dober večer na večeru društva filmskih režiserjev dialogu. Z mano je moj kolega Hrvoje Hribar, režiser, jaz še nisem režiser, mogoče kdaj bom. Dogodek so poimenovali Zajtrk prvakov, zdaj zajtrka ni, ne? Sam voda, zato mogoče sem jaz just in case dal v torbo za zajtrk malo vitaminov, če bo potreba, tako da je degustacija. Hrvoje, kako bova, jaz bi govorila, v bistvu najprej se morava zameniti za jezik pogovora. Ti lahko govoriš slovenščino, ampak jaz slovensko ne govorim, ne, i ja se nadam da ćete me kužiti, ja ću govoriti na hrvaščini, ne. Okay. Mislim, to je samo jedna od niza katastrofa, ne, ovaj uvod me uništio, ne, kao dva bivša, kao ono Bad Ischl 1920. Kao ono bivši admirali, bivši kneževi, bivši ovaj, ja bih sad platio, ne znam šta da možemo izbjeći, taj pasatizam, ne, kao slavna prošlost i diskurs ovog heroizma političke žrtve, to isto molim Boga da to nekako izbjegnemo, a publiku bi molio svako da nas prekine čim postanemo dosadni, egocentrični i zaneseni u svoju slavnu prošlost. Ok, zmenjeno. Ok, bom jaz prvo vprašanje. Pazi, di smo mi? Mi smo u kinoteci. Kožiš. Ja, zato v bistvu prašina že mi smo znajo že nerestaurirana kinotečna građa. Ne? Točno to. Ne, prošlost bi rekli. Ne? V bistvu, kako je bila pot v Ljubljana preko te meje, ki je zdaj aktualna? Pa ja sam se probio prek meje, ne putevima zagrebačkog partizanskog odreda, preko Samobora, Bregane, majhnih prehodov, majhnih i tako da sam iskoristio svoju topografsku inteligenciju i probio sam se kroz ovu bodljikavu žicu. Odlično, ne? Zelo filmično inspirativne zadeve. So te bodeče žice, tudi jaz, ko sem se vozil v Zagrebu, v bistvu jih opazujem, pa panelne ograje, pa tako naprej. In v bistvu to se je zgodilo v zadnjih par letih, da smo prišli pač na ta diskurs politično meje, begunci, gor dol in tako naprej. Da, mislite, a te bodljikave ove meje, ne, oni su stvari jedna kulturalna tvorevina, ne, oni ne služe ničemu, oni su samo izraz jednog duhovnog stanja u stvari, ne, oni su biti, oni su koncept. Ne. Dobro, tvoje prvo pitanje možda.
Moje prvo pitanje tebi. Dobro, šta cijeniš više, da li preteklost ili prihodnost? Ne? Ne, jaz mislim, da v bistvu se preteklosti moraš zavedati, zato da lahko razmišljaš o prihodnosti. Če ne ceniš preteklosti ali pa svojega dela ali pa dela drugih, pol tudi ne moreš razmišljati, kako bi to izboljšal, kako bi naredil korak naprej, pa kako bi šel nekam drugam v prihodnosti. Čeprav se mi zdi, da se mi dostkrat vrtimo v krogu preteklosti, pa smo dosti patetični, vključno z mano seveda. Ima jedna interesantna stvar. Danas si mi rekao, ti si dobio si infarkt, ali ne nakon što su tebe istjerali iz ovog ureda, nego za vrijeme protesta zbog događanja u Hrvatskoj. Tako da u stvari medicina još nije ustanovila jesi dobio infarkt zbog slovenske kinematografije ili zbog hrvatske kinematografije. Ja, pa jebika. Mislim, infarkt je zgolj ena zgodba stranska, ki niti ni povezano. Lahko da je, lahko da ni, tudi s tem, ampak v bistvu, mislim pa, da v bistvu malo stresa je pa vseeno bilo v tej službi, ki sem jo opravljal v zadnjih letih. Pa že postajamo patetični. Ako te mogu još pitati, a osim infarkta i ovog lukrativnog bolovanja koje si dobio, šta bi još mogao nabrojati kao benefit od toga što više nisi ravnatelj SFC-a? Recimo prvič sem šel na Vis, kar tako. Spomnil sem se en dan, pa sem šel za en teden na Vis. To je super, recimo. Druga stvar, ki je pa ta, da sem rabil 1,5 leta, da sem se sploh spočil od vsega. Tako da ti še nisi v tej fazi. Ti si šel po moji diagnozi skozi fazo prvo soočenja, da nisi več pol pa pride to za tabo, pa padeš v stanje... Citiraš smrt iz filma All That Jazz, Roberta Fossija. Ne, padeš v bistvu v stanje, ko padeš v tisto hudo depro. Ne? Tako da na to se še pripravil v bistvu. Pa na infarkta. Ne, ja bi recimo mogao zbog srpske kinematografije dobiti. Recimo so bliže na tem, ja. Ne, a sasvim sigurno neće. Zaradi bosanske definitivno ne. Ne, bosanskoj kinematografiji se nič ne vre ići na robe u bosanskoj kinematografiji, njih čuva Bog. Ne, oni imajo 14 ministrov za kulturo baje in v bistvu da karkoli zrihtaš, ne morajo zrihtati. Koliko ministrov za kulturo si pa ti zamenjal, recimo, v svojih 6 letih na čelu Havca, 7? 5 ministara, 6 je zamenila mene. Jaz se posla na istom v bistvu. Ta 6 je bila moja najbolja prijateljica. Ona je došla u ministarstvo iz upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra. Ja, jaz sem isto, recimo, jaz sem tudi imel 6 ministrov, pa še enega VD, ki ga niti nisem srečal. On je sam podpisal v bistvu en dekret, da moramo nekih 100,000 evrov, ki smo jih dobili nazaj od projekta, ki ni bil posnet, vrniti v integralni proračun. To je edino, kar je naredil. To je bil edini minister, ki ga nisem srečal. Tako da 6 tudi jaz v bistvu. Ampak kako pa je feeling, recimo, kad te dober prijatelj zamenja kot minister? Ma dobro, mislim, to je zaista bila komplicirana situacija u jednom potpuno kaotičnom političkom procesu. Ne? I u stvari, ako ćemo sad početi pričati o toj nekoj relaciji kao onoga što radimo mi, onoga što radi politika, ne? To je o finom apsurdu u jednoj maloj distanci između našeg ovog javne pozicije fundera u takozvanom neovisnom filmskom fondu, koji takozvanim, odnosno autonomnom filmskom fondu, koji takozvanim neovisnim producentima pomaže da sa slobodnim umjetnicima realiziraju slobodu umjetničkog stvaralaštva u određenoj zemlji. Jer to je jedan prostor, ima toliko ovih parola, autonomija, neodvisnost, sloboda,
umjetničko stvara i tako dalje, da je tu nešto a priori sumnjivo. Ne? To je takva jedna koncentracija ovih big shit topics, ne? Da je jasno da nešto nije u redu, u smislu da jednostavno da se politika ne može konstruktivno nositi sa čitavim tim kompleksom. I ono što smo, kad bi ja govorio o privilegiji ove svoje distance, ja sam barem dobio privilegiju da mogu sa određenim realizmom govoriti o ovim okolnostima o kojima sada govorim, jer sam nekako 7 godina proveo kao glasnogovornik jednog koncepta, gotovo kao, kako bi rekao, kao ideolog jedne u stvari u osnovi društvene utopije. Ne? Utopije da je moguće stvoriti nadpolitički društveni konsenzus o vrijednostima jedne kulturne proizvodnje i da ta kulturna proizvodnja može biti u jednu ruku donijeti neki duhovni napredak zajednici, ono što bi kultura trebala biti u svom bivstvu, a da istodobno ona može generirati i neke prihode kada se koncept kulturnih industrija u svojem obliku, pa i onom najvulgarnije, može prakticirati istodobno sa konceptom kulturnog razvoja kao nečega što je individualno pravo i da sve to skupa, da cijeli taj paket, da je on toliko impresivan, ne? Tu se vidi da sam ipak režiser, tu postoji taj momentum nekog narcizma, vidi mi to sve znamo i možemo i postoji jedno duboko uvjerenje da će nas zajednica podržati samo zato što donosimo rezultate, samo zato što smo zaradili 70-80 milijuna eura za državu, a paralelno osvojili 5-6-7 velikih nagrada i tako dalje. Međutim, to je potpuno krivo. Ne? Zato što je očito, i sad ovo pokušavam govoriti bez gorčine, ne? Ili bez cinizma, jednostavno zato što je naprosto društveni aparat, gotovo ne na razini sistema, na razini antropologije, ako me možete slijediti, jednostavno drugačije postavljeno. Pa da, jer prvo pitanje koje će ovi ljudi postaviti, oni će vikati iz publike gdje su pare. A pare su prezentne, ti si to... Ja mislim da to što si sad objasnio, mislim... pardon, sam kar preskočil na hrvaščini. V bistvu, to, kar si zdaj pojasnil, v bistvu je mogoče za enega povprečnega davkoplačevalca, ki bere rumene medije, ki ga to ne zanima, že malo preveč filozofsko, da bi razumel. In v bistvu, da cela družba v zadnjih letih, mogoče saj jaz tako spremljam, gre v toku rumeno, da jih te stvari sploh ne zanimajo več. A je to argument, a ni argument, a delamo nekaj dobrega, ali dajemo naciji nekaj, kar ni bo trajno ostalo, ali je pač, ne vem, oni se obesijo na argument, gdje su pare, ali pa, ne vem, na argument, recimo, na argument, da če daješ manj denarja, oškoduješ proračun, recimo, kot je bila logika pri meni, in je to, ne? Da, ali ja mislim da sasvim sigurno nije u pitanju mentalitet poreznog obveznika ni onoga ko plaća davke, nego se radi o jednoj političkoj dinamici koja je gotovo neminovna. Neko čak vidimo u zemljama koje su stabilnije i starije demokracije od nas. Jer, recimo, kad zanimljive su to ova dva scenarija. Scenarij promjena u Slovenskom filmskom centru je nešto baršunastiji. Dakle, on je nešto, i upravo zbog toga je možda zanimljiviji čak od ovoga što se dogodilo sa Hrvatskim filmskim centrom. Jer Hrvatski filmski centar je doživio naprosto jedan napad. Sad, na prvi pogled, možete reći dobro. Bila je jedna vlada koja je suluda, koja je bila ekstremno desna, bio jedan revizionistički historičar, ministar kulture. Postojale su te horde branitelja, dakle to je jedna ovak vulgarna slika koja podsjeća na ono stvarno doba socijalizma, fake news, potpuno lažne optužbe i tako dalje.
I tu možemo doći do jedne jednostavne slike, ok, došli su divlji ljudi i metodama arhaičnog progona su jednostavno posmicali jedan koncept, jedan način rada. Ne? Međutim, ono što je meni još zanimljivije od toga, to je kako su se neke inherentne slabosti u sustavu su se dogodile, su nama omogućile da tu bitku izgubimo, jer smo mi bili vrlo jaki i pravno i politički na neki način. Dosta smo preko godinu dana smo se mi nosili u toj bitci, a neke slabosti koje su na kraju presudile da više ne možemo tu bitku boriti, u stvari dolaze iz doba ranijih vlada, lijevih vlada, ovih pitomijih vlada koji su stvari na jedan diskretni način ometale uspostavu sustava u punom svojem volumenu. I meni je to recimo zanimljivo, jer mi se roji po glavi jedna ideja da naprosto između politike i političkog načina mišljenja i našeg načina mišljenja postoji jedan jarak, jedan zjev, jedan hijazam koji je problematičan. Ne? Ja bih to recimo racionalizirao na način da ako želite napraviti unutar javnog sustava, dakle to je taj uopće raditi bilo što unutar javnog sustava u postindustrijskom neoliberalnom svijetu je gotovo jedna rizična operacija, jedna ideološki nepočutna operacija, imate sve manje prostora za nju i možete ga raditi samo tako da se oslanjate na to da generirate neke javne politike i da radite nešto dugoročno na projektni način, analogijom kako mi radimo filmove, kako ih smišljamo, pa zapisujemo, pa slažemo financijski plan, pa snimamo, pa ih onda dovršavamo i tako dalje. I mislim da je taj proces koji jedini može donijeti ploda, pa ga je i donio. U Sloveniji je jedan način, kod nas na jedan drugi način. U Sloveniji sa skladom koji je imao jednu, ja mislim, latitudu funkcioniranja, imao jednu slobodu funkcioniranja koja donekle nalikuje na način na kako smo mi radili u Havcu, pa je onda držao u jednom presudnom momentu kad je došao Janša, čovjek velikog morala, reda i računske inteligencije, rekao dosta. Ono što ja se želim vratiti, to je da naprosto političari da imaju svoj način razmišljanja, imaju svoje prioritete, oni imaju svoju prehrambenu logiku, svoju predatorsku logiku koja je potpuno legitimna. Ja ne mogu zamisliti kako bi se drugačije vodila politika, ali kad se politika vodi tako kako se vodi, onda onaj ko pokušava provoditi politike, dakle dugoročne politike, dođe u problem ili dođe u neku vrstu konflikta. Da, meni je pa zanimivo, ko sem to opazoval v bistvu, mi je bila pa zanimiva ena analogija. In sicer recimo mi vemo, da je sklad slovenski obstaja dobrih 20 let, hrvaški Havc obstaja slabih 10 let. In analogija je bila pa ta, da nekje po slabih 10 letih sta v obe inštituciji, tako pri nas v sklad pred 10 leti, kot zdaj v Havc, prišlo računsko sodišče ali pa revizijska komisija in je sistem obrnil na narobe. Ne vem, če je kdo o tem razmišljal. Pri nas se je to dogajalo 10 let, tam leta 2005-2006. Pri vas se je to dogajalo letos v bistvu. In se pravi, po nekih 10 letih postavitve sistemov, so prišli tako tukaj pri nas, kot pri vas, recimo ti revizori, ki so gledali na en sistem, ki je popolnoma out of the box, ki funkcionira po svojih pravilih, ki ne funkcionira po nekih javnofinančnih pravilih, ki velja za, ne vem, šole, ne vem koga, javne zavode. Gledališča in galerije. Gledališča, v bistvu, kjer govorimo o neodvisnosti, avtonomnosti, svobodi izražanja in tako naprej, so pač administrativno skozi procedure posegli v sistem. Mogoče bi še dodal eno anekdoto. Ravno ko smo se dobila v Stari Ljubljani danes, so hodila po mestu in koga sem jaz srečal na ulici, srečal sem nasproti mene je prišel Žiga Turk,
ki je bil eden od ministrov mojih 6, tisti, ki je direktno rekel, da bo inštitucijo ukinil. Zato ga v bistvu, ko gledam nazaj, od vseh 6 ministrov, s katerimi sem delal, najbolj cenim, ker je bil najbolj direkten pa konkreten, pa sem vedel, kaj je njegovo stališče, kaj je moje stališče in sem lahko na nek način odkrito z njim polemiziral, ker z nekom, ki je bil na eni strani prijazen, kot si ti rekel, najboljša prijateljica, ki je prišla iz sistema, te je zamenjala, pač je to drugače, ne? Mislim, to sad zvuči jako patetično, ne? Ja ne znam šta bi ja napravio na njenom mjestu, ne? Mi imamo neke, eventualno u jednoj takvoj radikalnoj situaciji, ne? Kada je u stvari, film je u jednom momentu zaista bio bitan za hrvatsku povijest i na neki način cijela jedna politička zavjera išla protiv ministrice kulture i protiv samog predsjednika vlade, ne, temeljem kao eventualnih grijeha hrvatskog filma. Ali čini mi se da to, mislim, ja nemam problem sad da se bavimo time u biti čitavim afektom koji je nastao zbog jednog filma. Kaže, znate ko je Igor Mandić, ne, čuveni kolumnist, ne, arhikolumnist hrvaški, on je već imao 80 godina. On je rekao, neću uopće komentirati taj film, to je patološko, šta se događa u kinematografiji, kaže, to je naprosto patološki antisrpski sentiment koji je onda pokrenuo sve skupa. Dakle, tega filma ne bi bilo, bi bil pa druga. Ma bilo bi nešto drugo. Ne? Dakle, ja ne bi ulazio sad u samu strukturu anegdote koja je onak brutalna, koja je idiotska i koja nalikuje na anegdote iz 71. ili kao Jurica Pavičić stalno piše da se sa crnim talasom tako obračunavalo 68. 9. Ne, on je našao metodološki kako su to slične parole, ne? Kako su preživjele žene Sutjeske su pisale peticije protiv oca Brešanovog, jeli, da mi je donio to pismo koje je praktički copy-paste ovih nekih istupa branitelja. Ne? Ali ja mislim da je to ikonografija, da je to nešto što možda ne bi trebao biti fokus. Ja nemam frustracije da se zabavljam sad s vama oko tih horor scena, ali mi se čini da je ipak bitno to da postoji jedno temeljno nepovjerenje državne administracije na jednoj strani kao ovog klase činovnika, što bi se reklo u starom Egiptu, koja živi svoje cikluse jednogodišnje, oni kao žive kao kak se veli na slovenskom, maslačak, dendelion, kak? Regrat, ne, oni tak žive godinu dana, pune prazne proračun i njihov životni ideal im je da je budućnost ono što se već dogodilo. Ne? Njima je lanjski plan, ne, funkcioniranja u stvari blueprint za plan funkcioniranja u godini koja će doći na godinu. Ne? I, dakle, bilo kakav oblik produktivne, javno-privatne, kulturno-komercijalne, ekspanzivne dinamike, poslovno-administrativne je naprosto za njih, znači rušenje svijeta, oni u tome vide rizik, oni vide prijetnju i kada vide recimo godišnji izvještaj HAVC-a gdje neko objašnjava koliko je ispunjeno prethodnog plana i tako dalje, sad može vama zvuči patetično, vam se kunem da je tako, se jednostavno boje da će njima neko doći i reći, gledajte gospodo, u vašim kazalištima, u vašim uredima, u ministarstvu i tako dalje, da mi objasnite di ćete vi biti za 3 godine i kako ćete to napraviti. Ne? Kako ćete povećati, ne znam, udio evropskih sredstava u vašoj temi matičnoj djelatnosti, kako ćete adaptirati vaše obračunske modele na novu djelatnost. To je za njih preteško, onda je rađe jednostavnije igrati neku igru odijuma, pa čak posegnu za ideologijom da bi se riješilo uljeza na neki način. Ne? U toliko mi se čini da se, a neke iskustva imamo i iz EFAC-a, iz Evropske arene, iz arene FERA, gdje sam ja već dugo, gdje je i Klemen i tako dalje, izgleda da se zaista
taj prostor javne operacije na neki način zbilja sužava. Ne? Dakle, da ostaje država sa svojim rigidnim, uskim krugom operacija, komercijalni korporativni svijet i ono treće zaista neki prostor civilnog društva, neki prostor ofa. Ne? Ja, v bistvu EFAC, da pojasnim, EFAC je Združenje direktorjev filmskih agencij Evrope. Mislim, da jih je 30, 32. Udruga budućih bivših. Da, budućih bivših, ja. In v bistvu so debate, po mojem mnenju, tam dobra šola, kako se funkcionira v Bruslu, ker pač se kar dosti govori, pove se nič ne. Stališča so vedno zelo, zelo mehka, kot bi se temu reklo. Je tako. Midva so bila mogoče še ena najbolj glasnih tam, revolucionarnih. V bistvu in meni se je zdela pa recimo boljša varianta, kjer so pa bila skupaj, je bil pa BPX, ki je bil pa eno tako neformalno svetovno združenje, ker mislim, da za to okroglo mizo smo pa res iskreno debatirali o določenih topikah, kaj nas čaka in tako naprej. Kaj pa ti misliš? Pa mislim da ćemo faliti u EFAC-u. Bili su, kako bih rekao, ja sam imao jedan ovako patetični rastanak sa EFAC-om, Joško je već otišao, ne? Ranije, Joško je otišao između, ja sam iskoristio priliku da ja u poziciji ostavke još budem u Berlinu, pa da onda malo zadovoljim svoju taštinu kao grleći se i opraštajući se sa kao svima, kao da sam Bog zna kako, totalna, kao da sam Bog zna kamo otišao, ali vidjelo se po reakciji EFAC-a, ne, da je to više, da je njihov stres od mog odlaska i emocije koje su došle, da ja sebi mogu pridavati, ne znam kakva značenja, ali mislim da je to bilo šire od mojeg osobnog impakta, da je naprosto svih bilo strah od procesa, kao Joško je otišao, ja odlazim, who's next? To je bilo pitanje. Ne? To je bilo pitanje na seoskom sprovodu, ne? Kad pita pop, ne, ko sljedeći odlazi, u kojoj će evropskoj državi sljedeće. Još je bila psihoza zato što su dolazili holandski izbori, dolazili su francuski izbori, niko nije znao kamo će se stvari okrenuti i svi su se na neki način vidjeli u poziciji potonuća, u poziciji Titanika i tako dalje. Sad ćemo vidjeti kakvo je raspoloženje i da li su se naši kolege vratili u dobro raspoloženje, što me ne bi veselilo, jer kada im je dobro raspoloženje popustilo, oni su postali hrabri i onda im se svidjelo da ljudi poput Joška Rotara ili Hrvoja Hribara govore relativno otvoreno o stvarima onako kako mi govorimo unutar svoje zajednice, a ne kako govore političari na javnim skupovima. Ne? Mogoče kakšno vprašanje v publiki, da ne bova samo mi dva, da nas usmerite nekam. Prosim, Urša. Ja, mogoče, da se malo obrnemo v prihodnost. Ne vem, mene zanima, če lahko zdaj, ok, Joško, ti si videl malo to hrvaško in slovensko sceno, Hrvoje, ne vem koliko, ampak tudi spremljaš sigurno. Kakva je razlika percepcije domačega filma, recimo na Hrvaškem pa pri nas, a je kakšna razlika, pa kaj se lahko vajnem naučimo iz tega? Pa tudi, kaj je po vajno zdaj glavna, če pustimo malo to politično, mislim, jaz tudi postanem nervozna, ko se tam za garnituro na Ministrstvu za kulturo začnem pogovarjati, ampak se mi zdi, da pa mogoče, če dobimo filmarji podporo v publiki, bo tudi na tisti strani nekako lažja komunikacija. In kam bi se bilo treba mogoče obrniti, ali pa kaj je v prihodnosti nek naš izziv, da pridobimo mogoče na svojo stran gledalce, če že ne birokratov.
ki jih verjetno ne bomo vsi. Hvala. Jaz mislim, da v bistvu prvo bo treba prej ali slej, bo mogel nekdo ugrizniti v kislo jabolko, kako do publike. Kinodvorana ni edini medij, preko katerega lahko dostopaš do publike. Mislim, da trenutno v bistvu smo tukaj zelo bosi, v bistvu, da pač bo treba narediti nekaj tako na Hrvaškem kot v Sloveniji, da bi se publiki približali tudi preko drugih kanalov. To je ena od stvari, ki je ključna, ker pač v kino mlajše generacije ne hodijo več in da bo treba dojeti film kot medij, ki bo ne samo v kinodvoranah, ampak tudi na mobitelih v končni fazi. To je en izziv za prihodnost, po mojem, definitivno. Mislim, da se bomo s televizijami borili vedno in da je to ena taka pad pozicija. Ne vem, da javna televizija sama sebe gleda kot nekega mastodonta, ki mu je film odveč. Jaz mislim, da ta konflikt bo trajal in trajal forever. Kaj še naprej? V bistvu mislim, da predvsem komunikativnost bo treba razvijati, še bolj z publiko. No, mislim, pač publika, ni vse avtomatično, pač se ne predstavljamo, da bojo pač ljudje, ponudba je ratala toliko širša, dostopnost je toliko velika, da če si ne bomo mi vsi izborili prostora, gledalci, ga nam noben ne bo ponudil praktično. To se mi zdi, da je največji izziv. Boš kaj dodal? Da, ja mislim, ja u principu volim publiku. I zadnji film koji sam napravio je bio Blockbuster u Hrvatskoj. Ali pitanje je kaj znači zadobiti povjerenje publike. Dokud mi možemo ići prateći kriterije publike, i di je naša publika, koliko naše publike ima i da li mi možemo trčati za publikom prije nego što publiku, ili ćemo mi publiku dovesti sebi. Ja mislim da je neki korak razvoj ili neka bolja situacija nastaje u trenutku kada i zajednica koja kreira filmove i publika učini svakog jedan korak. Sad ovo zvuči jako apstraktno, ali hoću reći da ne postoji tužnije stvari nego kad jedna nacija, jedna velika, ali ne prevelika nacija kao što je Slovenija od 2 milijuna stanovnika, jedna supersila evropska kao Hrvatska koja ima skoro 4 milijuna stanovnika, krenu u proizvodnju komercijalne kinematografije. Jer kada se svi Hrvati i svi Slovenci, svi građani Slovenije, svi građani Hrvatske stave zajedno, onda je to nešto manje nego što živi stanovnika u užem području gradskom grada Pariza. Ili manje stanovnika nego što živi u Lombardiji, znatno manje nego što živi u Londonu i tako dalje. Dakle, veliko je pitanje kamo se okrenuti. To su povijesna pitanja, konačno. Sad smo u kinoteci, pa možemo malo Bogu kinoteke moliti se, pa reći da su neka povijesna pitanja. Slovenska kinematografija postoji 60. kad je došao novi stil, kad je došla ideja da se može film raditi. Naučili su ljudi, čudesno su brzo naučili kako raditi narativni film, oni su počeli raditi drugčije, Bošteni, Hladnici, Klopnići, Mimice i tako dalje, gdje su Slovenci zaključili da su tako mali unutar svog jezika da moraju raditi nešto ekskluzivno i da moraju raditi nešto elitno, zato što su jedan veliki u biti salon u prirodi
i da sad nema nikakvog smisla, da očito Kekec nije postao hollywoodski junak i onda se krenulo jednim drugim smjerom, jednim dijelom se to dogodilo i u Hrvatskoj. I kao što znamo, ovi filmovi koje je neko spomenuo prije i su nešto napravili zato što su bili filmovi niše i zato što su... A to još uvijek ne znači da ne možemo i da ne moramo raditi neku integralnu kinematografiju. Dobro je rekao Joško da bi nam tu ko saveznik trebala televizija. Ja mislim da je ono što je organ priče danas, ono gdje mi pričamo, gdje je naš narativ, taj narativ koji dijelimo sa širokom javnošću, to bi trebala biti televizijska serija. Nisam rekao ništa što ne znate. Za to nam treba nekakva potpora, ne javne televizije, nego javnih televizija i trebamo dobiti dođavola javne televizije koji delaju ono što delaju filmari slovenski i hrvaški, što smo radili 2 centra, nam se da će nastaviti i da će Nataša nastaviti naše inicijative kao što je Rijekt i tako dalje i da će ovaj kolega koji je sada u Zagrebu, nismo tu priču završili, postoje neke pro i kontra budućnosti, recimo hrvatskog filmskog modela, ima tu dobrih vijesti, ali osnovna stvar je da televizije počnu surađivati, one također mogu uzimati javna sredstva, one također mogu ići u mediju, one također mogu se sjetiti da bi im se više isplatilo da ulože svaka po 1 milijun eura, pa da imaju 2 milijuna eura i još pola milijuna eura od medije povrh i da su onda zajedno jači i tako dalje, ali očito 21. stoljeće kod njih nije došlo, oni imaju neke svoje satove, oni nemaju potrebu da se muče sa gledanjem na kalendar. Ne znam sad, da li sam vam, šta vam još mogu reći, što se tiče kontakata, komunikacije između nekog slovenskog i hrvatskog filma, ja mislim da smo mi pokušali ne patetično i bez ideje da ćemo sad riješiti sve kretenizme političke između dvije države, da smo jednostavno probali neopterećeno surađivati s pozicije da smo filmaši koji imaju svoje centre na distanci od 120 km, što nema niko drugi u Europi, i da imamo neku zajedničku povijest i zajedničko more i zajedničke, znam sve, ne, ide glupo, ajmo raditi. To je bio koncept suradnja koji je u stvari probao se ne opterećivati sa ovim glupostima. I politikom i granicama i mislim da smo dosta napravili. Ne? Meni je, u Zagrebu mi zamjeraju, da bio sam u žiriju Festa. I onda sam dao nekakav intervju za srpske novine i onda kad me nešto hvalila srpska novina, kada smo mi tu kao neka postali neki, stvorili malu filmsku Jugoslaviju ili malu filmsku Europu i tako to u Hrvatskoj, grozno su prihvatili to pitanje. Ja sam odgovorio da se tu ne radi o nekoj našom transnacionalnosti, da se tu radi o nekoj vrsti nacionalizma, budući da su svi filmaši toliko, u stvari, toliko drugačiji, toliko na svoju stranu, da mi sebe doživljavamo kao jednu naciju, ne? I da jednostavno unutar toga postoji ta neka potreba da se ljudi podrže u onom što se zove filmski projekt. Ne? I meni se čini, to je isto neko moje ludilo, ali meni se čini da je film zaista jedinstven po tome, evropski film da je jedinstven po tome, koliko u sebi ima evropskog momenta. Mi koji radimo filmove u malim zemljama imamo to iskustvo mješovitih ekipa, mješovitih produkcija, mješovite sinergije i moje razmišljanje ide ovako, osim glazbe, osim nogometa, ali to su ne lokalni jezici, ne? Kako bi rekli, glazba je nadnacionalni jezik, a nogomet valjda podnacionalni jezik, ne znam. A film ima momentum jezičnog izraza, lokalne kulture, a uspijeva toliko uspješno nositi dalje. Meni se čini da je jedna od rijetkih evropskih stvari u ovoj našoj bizarnoj zajednici je u stvari film, ne? I da je zato vrijedan pažnje. Ne? Ko smo že pri nogometu, kako pa komentiraš Keka, pa Rijeko, pa to?
Ne, nogomet ne komentiram. Pardon. Ja igram glavom. Pa se Mandžukić tudi v glavnem. Nogomet je katastrofa. To je veliko zlo čovečanstva. Tukaj se pa ne bova strinjala, očitno. Mogoče bi še jaz dodal tukaj eno stvar, da ena ideja, ki je pač bila in ki je predvsem pri meni stalno bila ena inspiracija iz strani Hrvaške, so bile seveda denarne spodbude za tuje produkcije. Jaz sem 5 let se trudil, da bi to vzpostavili, zdaj to funkcionira. Takrat sva jaz pod Hrvajci se tudi pogovarjala, da bi ideja je bila, da bi sistem poenotili, da bi bil praktično one stop, dve državi, pač praktično do tega verjetno ne bo prišlo, prišli bomo do tega, da vsak svoje zadeve trži, vsak se za svoje zanima. In druga stvar, ki je pač, kot je že Hrvaj omenil, je bil pa ta React, ker smo pa hoteli pač ugotoviti v najinih nekih filozofskih debatah, so ugotovila, da nekako smo bili recimo fokusirani na bivšo Jugoslavijo, produkcijsko sodelovanje in da v določenem trenutku smo toliko odstopali od teh njihovih nekih variant, da smo bili prisiljeni vzpostaviti neko svojo regijo. In zato je pač tudi nastal projekt React. Mogoče ena anekdota, ko sem pač to predstavil na ministrstvu in ko smo pač zanimiva stvar je ta bila, da nikoli da smo se o tem pogovarjali kar dolgo časa in predtem smo to zalaufali, ker en čas je bil SFC pod ukinjanjem, potem je bil italijanski sklad pod ukinjanjem, v izhodišču so bili tudi Avstrijci zraven, pa tam so kar zamenjali ljudi, ki so bili temu naklonjeni tudi. In potem je pač prišel trenutek, ko smo to postavili. In zdaj pač prihaja trenutek, ko bo treba to evalvirati, po moje, ampak namen tega je pa bil, da se pač ravno ko smo se vozili iz Trsta do Umaga, smo ugotovili, da smo v 40 kilometrih praktično 3 države in da je ogromno ene zgodovine, enih zgodb, ki jih lahko ufilmimo nekoč skupaj. Drugo vodilo je tudi bilo to, da same inštitucije dobijo vpogled v projekte že prej v fazi. Tretje vodilo je bilo, da začnejo producenti prej in bolj aktivno sodelovati. In četrto seveda, da mešamo te talente, ki jih tukaj imamo v tej regiji, na teh 150 kilometrih v skupne filmske ekipe in pač to je ena stvar, o kateri tudi govorijo kot o zelo inovativnih. Bile so take bilateralne pobude, da bi pa v bistvu 3 države ali pa 2 državi pa ena regija se skupaj spravili, tega pa ni naredil nobeden v Evropi. In če se vrnem mogoče še k incentivu, mislim, da pač hrvaški incentiv laufa, ne? Tako, ne. Pa v kuče pa je problem, pač, da politika ne razume, kaj to prinaša Hrvaški, ali je to čist, ne vem, iracionalno vprašanje. Ne, nije iracionalno. Mislim, možda metafizičko nije iracionalno. Svako racionalno razumije da je bolje zaraditi $500 milijarda, odnosno 50 milijuna eura, nego ništa ne zaraditi. To je jedan, tako je napravljen, tako je osiguran hrvatski rebate model, da je on
neka vrsta perpetuum mobile. On osigurava u krajnjim okolnostima državnom budžetu da zarađuje otprilike 1:2 u odnosu na izdatak iz proračuna, a zarada, naravno, lokalna, teritorija i tako dalje je enormna i vidljiva, međutim, uvijek, evo već 5. ili 6. godinu za redom, problem je u razini rezervacije sredstava. Dakle, nije problem u postojanju sredstava, problem je u čemu? U knjigovodstvenoj rezervaciji proračunskih sredstava za tekuću godinu i uvijek nastane isti problem, isti perpetuum mobile, da onaj, dakle, potpisnik jamstva, a to je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, u stvari nema zakonsko pravo jamčiti za nešto što nema u budžetu i što će doći tek sljedeće godine, i zahvaljujući nekoliko glupih činovnika u Ministarstvu kulture, te stvari se nisu nikad uhodale. Tako da ja imam traumu jednu od tog rebate-a, jer sam sve što se proizvelo u Hrvatskoj u zadnjih 6 godina se doista na kraju platilo, ali su producenti ulazili u snimanje vjerujući jednoj jedinoj osobi, meni, kojeg mene sad gledate, se ja morao sa nekom vrstom, malo glumeći razne uloge, ovisno o tome da govorim sa njemačkim, francuskim ili kojim producentom, prilagođavajući se njihovom mentalitetu, ja sam probao odglumiti odrešitog muškarca koji ne želi previše obećati, ali želi impresionirati i stvoriti dojam osobu koja će zaista to izgurati. I manje više smo na taj način, na riječ, u stvari stvorili čitav model. I država je uvijek bila ta koja je kasnila. Vi na jednoj točci jednostavno imate činovnika koji kaže u Ministarstvu kulture, koji kaže, joj, to je za nas samo trošak, zarađuje neko drugi u sustavu državnih beriva, zarađuje Ministarstvo financija, ne zna šta, ja to neću raditi ili ja imam razloga da taj projekt bojkotiram. U stvari, to je bilo vrlo naporno. I uvijek to je jedan model koji vidjet ćete kako će to sad izgledati, koju će dinamiku to dobiti u Sloveniji. Ja znam da će Slovenija imati jasnija pravila i da će taj posao lijepo krenuti. Iako, ja sam cijelo vrijeme bio svjestan i attenti prego, jer igra sa rebateom, igra sa komercijalizacijom izvoza usluga je igra, što bi rekao Zupan, sa đavoljim repom, ne? Jer vi na neki način uvodite jedan novac u sektor koji će postati kompetitivan novac vašim lokalnim investicijama, ne? I sada, dakle, na neki način to je onaj efekt koji ste imali od snimanja reklama, ne? Ali reklama se snima jedan dan i ne možete imati toliko reklama da bi vam pojeli tržište. I sad je užasno pitanje autoriteta, strateškog autoriteta osobe, ja već imam žao u ovom što pričam, ne? Ali autoriteta osobe koja upravlja strategijom i koja upravlja centrom, da pazi, i sad slušajte ovu misao, malo sam nati profesor, komplicirano, ali da postigne da efekt od rebate-a, da se pozitivno preljeva u domaću produkciju, a ne negativno. To smo mi pokušali dobiti na način da smo naprosto pratili kao obavještajna agencija, budući da u reportu rebate-a vidite radnik, vidite sve, kran, far, šinu, rekvizitera, tonca i tako dalje. Znali smo tko je šta koliko zaradio i na neki način smo uz malo socijalizma tjerali ljude da na neki način odrade svoju zaradu u angažmanu sa debitantima, u angažmanu sa independent filmovima, koji su se odjednom počeli raditi na vrhunskom nivou, kratkim filmovima. Zahvaljujući tome smo promijenili politiku kratkog filma i rekli smo, ulazimo, kratki film nije više palestra, kratki film nije vježbaliste za mlade, svako ko ima inspiraciju da snima kratki film, može to napraviti na svoju energiju, a mi ćemo ići samo u one kratke filmove za koje mislimo da mogu doći u Cannes, Veneciju i tako dalje. Dakle, pokrećemo ih sa ozbiljnim sufinanciranjem, pa ćemo napraviti možda 5-6 godišnja, ne više, što nam je sve omogućio rebate, jer smo ga uspjeli ukrotiti. Tako da je ta zvijer na neki način vukla za nas. Ako ta zvijer počne jedat
oko sebe, onda će doći do nekakve nestabilnosti u zajednici. Zato oko tog rebate treba biti vrlo kolektivističan oko rebate i treba se usuglašavati oko svakog koraka. Ne? To je kao moja preporuka sad 6 years after. Ne? Zanimivo. Ste me skužili kaj sam htio. Kar pogodi. Se pravi, v bistvu obstaja mogočnost, da skreiraš eno, kot si rekel, zver, ki ti poje sistem. Ne biti paničan. Ki bi lahko Samo treba gledati u tom smjeru. Ne? Diskretno treba gledati u tom smjeru i poduzeti ono kaj se može. Ne? Zanimivo. Še kakšno vprašanje? Metod. Ja, jaz bi se vseeno malo vrnil na ta sistem, v katerem sta delala in kjer je očitno bil problem. Spomnil bi na to, da pravzaprav je pri obeh bil kamen spotike, ki se je imenoval približno prekoračenje pooblastila. In zdaj mene zanima, ker meni to nikoli ni jasno in to je razlog, da nikoli v življenju ne bi hotel biti kakšen direktor filmskega centra, namreč po eni strani se od človeka, ki je direktor, pričakuje, da bo na celi filmski produkciji pustil nek pečat, kar vidva sta ga, po drugi strani samo pa ravno to preprečuje z omejevanjem pooblastil. Torej, direktor nima nikakršnih, celo ne pooblastil v našem primeru na nekem dost, recimo, svobodnem razpolaganju z sredstvi. Kam to pelje sploh, recimo, ker to se mi zdi, da je nekako kontraproduktivno in me zanima tudi, kako pa ta problem rešujejo drugje v Evropi. Bom jaz. V bistvu zelo zanimivo, v bistvu različno rešujejo. Nekje imajo inštitucije, ki so popolnoma birokratizirane, drugje imajo inštitucije, kjer obstajajo direktorji, ki imajo zelo velika pooblastila odločanja, vsak proba na nek način sam. Je pa res to, da vsaj iz mojih izkušenj, da pač, ko so se na začetku, ko je on govoril o avtonomiji, pa o neodvisnosti, pa tako naprej, v bistvu je to pač, če gledam nazaj, je to inštitucija, ki je neodvisna zgolj na papirju. Inštitucija, ki je odvisna od tega, koliko ti nekdo odredi denarja vsako leto na Ministrstvu za kulturo, ni neodvisna, ker nima neodvisnega vira. Mogoče Haucu je to uspelo, to je ta razlika, ki med SFC-jem in Haucem, da je Hauc imel 50%, če lahko tako govorim, 50% denarja, ki ga je dobil neodvisno na podlagi zakona od, se pravi, ostalih deležnikov. In tudi če je, ko sem opazval obe inštituciji, tudi če si bil omejen kot direktor Hauca z 50% javnih sredstev, si po drugi strani imel 50% drugih sredstev, s katerimi si rekel, to sem pa jaz na podlagi sicer zakonskega pooblastila sam zaslužil in lahko tudi bolj prosto razpolagam. In tukaj pač je ta velika razlika med SFC-jem in Haucem, pač, ki sem jo jaz videl. Mislim pa, da v bistvu, kar se pa tiče pač tega, da ministrstvo, jaz bom kar direkt rekel, spremembe pravilnikov, ki sem jih jaz, pa ki smo jih mi pripravili, pa ki stojijo nekje v določenih predalih na ministrstvu, po moje bi se zdaj že v metrih lahko merile. Se pravi, ne vem, od 3-4 leta, 3 leta stojijo različne spremembe, ki so nujne za vse vas, ki bi bile dobre za vse vas, pa jih nekdo žlajfa. Pa nikoli ne povejo, zakaj jih žlajfajo. Se tudi, ko so dobili, pač, ko so ugotovili, da morajo recimo pravilnik spremeniti, glede na tisto, kar so meni očitali, so zdaj spremembe bile sprejete že par mesecev nazaj, pa se nič ni zgodilo. Niso še uvedene. Očitno je to ta povuci potegni, kot bi se temu reklo, da se dela zato, da se nič ne naredi.
In to je najbolj frustrirajoče po moje delo, ker v bistvu to, kar pač mi, pa vi delamo, ima na koncu en rezultat, čez 2-3 leta, ko pride film ven, ne, pri tem birokratskem delu pa tega rezultata ni. Da utešim metoda, mene niko ni optuživo za prekoračenje pooblastila, ne, mislim, što bi rekao Jurica Pavičić, sterala me klerikalna rulja. Jednostavno smo mi upali u jednu globalnu nemilost političku, što znači da ono kad napravimo koprodukciju s Beogradom, nam svi pišu da Havc osniva Jugoslaviju, radi sa Srbima, ne? Kad odemo, radimo React i radimo Interreg sa Taljanima, onda su govorili da sam Taljanaš, ne sam Dalmatinac. Kad sam u Ljubljani, onda govore da ugrožavam valjda sudbinu razdiobe Piranske vale, ne? I jednostavno to je bilo jedno stanje svijesti. Formalno, ja sam dao ostavku zato što sam dobio negativno mišljenje revizije koje je bazirano na tome, na njihovom nalazu da ugovore u Havcu, a pazi, ugovore tokom 9 godina, ja sam došao nakon 3 godine u Havc, nije potpisivao ministar. Oni su imali jednu gramatičku viziju, oni su tako naknadno iščitali zakon. Samo Ministarstvo kulture crno na bijelo govori da je to pogrešno čitanje zakona, sva tumačenja zakona su drugačija. Oni su zaključili, to je prosto efikasno, jer su tako uhvatili jedan dovoljno veliki financijski kolač da mogu dati negativno mišljenje revizije, što je onda naravno dramatični signal za instituciju. Ne? A ja sam, za sad ne ulazim u detalje, ja sam odlučio dati ostavku, Havc je tužio državnu reviziju, a ja sam podnio kaznenu prijavu protiv glavnog državnog revizora. Ne? Toliko o pitanju, što se tiče te trača, kad veliš prekoračenje ovlašćenj, kod mene se radilo nečem drugom. Budući da Havc ima taj vrlo strukturiran taj predstavnički model, parlamentarni model, kao postoji vijeće od 14 stakeholdera, koje je u stvari gremij koji donosi sve odluke i koje saslušava, koje imenuje savjetnike i koje saslušava savjetnike koji rade selekciju na projektima. I s obzirom na način kako je, sad ću opet kaditi samom sebi, ali s obzirom na tečni način kako je sve to skupa funkcioniralo, onda je išao trač da mora da se tu radi o nekakvom demonskom sporazumu, i zaka je tu vlada toliki konsenzus i tako dalje, ali što su apsolutno kuloarske priče koje se naprosto niti se mogu dokazati imaju bilo kakvog smisla, a teorija o tome da su ta tijela sva izmišljena zato da bi kao marionete dizali ruke na ono što predlaže ravnatelj, vrlo su se sad razvrgle, zato što imamo novog ravnatelja, pa mu tijelo jednostavno ne prihvaća ni jedan prijedlog, pa se sad vidjelo da demokracija i funkcionira. Nema o tome ništa dramatično, ja se nadam da će čovjek kroz tu grubu školu naučiti se komunicirati sa zajednicom. Meni je bilo puno lakše jer sam došao iz te zajednice, sam došao iz industrije. I uopće to je isto jedna od evropskih poduka ili prijedloga koji su Slovenija i Hrvatska dala Europi, to je da možda nije blesavo da kao u Izraelu, u Sloveniji i u Hrvatskoj, da će ljudi iz zajednice, ako su dovoljno ludi da 5-6 godina uzmu od svoje karijere, rade taj posao, jer to donosi neke benefite. Mi znamo neke stvari koje nijedan državni službenik ne može naučiti tokom čitavog života. A činjenicu, a ono što nama nedostaje, to su taj neke know-how državnog službeništva, pak vragu, pa valjda bi to nam mogla država pomoć u tom servisu, knjigovodstveno, pravno i tako dalje. Ja mislim da nismo ni u tom aspektu bili baš tako loši. Če danes ne bi bila bivša direktorja in če bi bila direktorja še naprej, kakšno vizijo bi imela za naslednjih 5 let, tako na Hrvaškem, kot v Sloveniji? In pod vprašanje, a je možno, da področje bivše Jugoslavije funkcionira podobno kot Skandinavija na filmskem področju? Brez politike. Če ni politike.
Jaz mislim, da če ni politike, področje bivše Jugoslavije že funkcionira. Mislim, da na področju filma funkcionira dosti boljš kot politično v bistvu, ker sodelovanje obstaja. Pač problem je, ker imamo ta ciklična gibanja, da nekje imajo denar, nekje ga nimajo, pač v Bosni ga non-stop nimajo, ampak drugje in v bistvu nekje je ena država boljša, druga slabša, ampak da to sodelovanje že obstaja, da obstaja toliko koprodukcij v zadnjih letih, da tega ni. Ki je definitivno iz moje strani na tem, da bi se več sredstev, ki bi bile na voljo, saj govorim za Slovenijo, ki so na voljo za AV produkcijo, da bi se ta sredstva ne namenjala več za produkcijo, ampak da bi se mogoče namenjala za razvoj. Se pravi, za razvoj vsakega produkta, ki je namenjen televizijskemu predvajanju. Se pravi, da bi nacionalna inštitucija namenjala denar za razvoj serij, razvoj dokumentarnih serij, razvoj otroških serij in da naj to pač financira in producira potem sama televizija ali pa televizija, to bi bil en korak, no, in se mi zdi. Druga stvar, ki bi bila seveda, da bi se pripeljalo dodatna sredstva za produkcijo, ki ne bi bazirala na državnem proračunu, se pravi, da bi se pobrala sredstva od vseh, ki imajo poslovni model baziran na prodajanju audiovizualnega dela v kreiranje audiovizualnega dela, se pravi, to je od distribucije do televizije. To je Slavc. Nesojeni Slavc, ja, recimo, ki leži v predalu. Te dve stvari, no, mislim, da bi bile nujne. Pa fine-tuning v bistvu, fine-tuning sistema, ker mislim, da sistema v Sloveniji pač nismo spremenili zadnjih 6 let, kar je po svoje dobro, ampak obstajajo pa področja, kjer bi ga bilo potrebno spremeniti, pa vsaj malo popraviti. Ne delati velike revolucije, ampak popraviti, malo zrihtati neki dovid, ne vem, tako, pač in tudi vemo približno, kje so te polja, kjer bi bilo treba bolj aktivno delati to. Zelo enostavno, ne? Ja sam, kao prvo, 2017. I to nije bila zadnja godina mog mandata, formalno, ali to je bila u mom kalendaru zadnja godina mog mandata i to sam obećao i familiji svima i sebi. Ono s čim sam htio otići iz Havca, to je sa gradilišta Novog filmskog studija. Sam htio da se s tim naprosto zaključa kapacitet i zbog pitanja ove nesigurne kompeticije sad sa susjednim zemljama i tako da se negdje na 400 milijuna kuna zaključa taj godišnji ciklus rebate-a i da se definira. To sam htio riješiti sa ne završetkom, sa početkom gradnje studija i sa jasnim modelom. Htio sam da film Tutta Forza uđe u kurikularnu reformu koja je sama zastala zbog ovih fašistoidnih okolnosti u Hrvatskoj. Sada će izgleda ići dalje, ali ovo kao što je kolegica rekla, govoreći o publici, mene je zanimao taj jedan veliki val filmske edukacije u Hrvatskoj koji bi pomogao da se počne izravnavati računi između mladih ljudi, filma, filmskog jezika, ne samo hrvatskog filma, evropskog filma, jer naša publika ne kuži diskurs evropskog filma, ona ne kuži šta to ljudi snimaju, zašto su ti kadrovi tako dugi, zašto to im je dosadno, gdje su fore, mislim, jer su jednostavno degradirali kroz ovu digitalnu situaciju cijelu, mislim, to je možda zanimljivije od naše prošlosti, je digitalna džungla u kojoj hodamo.
I šta je treća stvar? I treća stvar je baciti bombu na televiziju. Ja. Bombu, pri čemu nisam mislio baš koristiti isprva eksplozivna sredstva, nego možda neku vrstu masivnog pritiska javnog i stručnog i tako dalje, jer je velika grehota. Mi smo Hrvatskoj televiziji, ja sam ih čak doveo do nekih dokumenta, ja sam ogroman trud potrošio na debatu s njima. Pa budući da smo vezani tim obavezama financijski, pa sam im probio u knjigovodstvo, pa sam im pokazao da krivo vode knjige. Ja sam 2 godine HTV objašnjavao da krivo vode knjige, onda dođe državna revizija i kaže ne, ti krivo vodiš knjige, vas treba zatvoriti. Ali je činjenica da smo nešto otvorili, međutim ova promjena vlasti je to zatvorila. Sustav koji ima 150 milijuna eura, ja sam stavio, pogledajte šta mi radimo sa 4 milijuna eura iz proračuna, odnosno sa 8 milijuna eura sve skupa, koji smo posao napravili, koliko nam na to dolazi iz Europe, oni samo sliježu ramenima i drže se svoga, jer je njihov prioritet i njihovi ciklusi i njihova budućnost je drugačija, nego što je naša. To su 3 stvari koje sam htio napraviti pre nego što odem. Naime, ja sam sebi htio smisliti jedan komforni svijet u koji ću se vratiti, ovako je puno atraktivnije i puno intenzivnije. Ne? Jugoslavija, Skandinavija, pa mislim, Jugoslavija je uvijek spremna funkcionirati kao Skandinavija u 10. stoljeću. Među filmašima, po ovoj mojoj kinky teoriji zajedničke filmske nacije, naravno da postoji jedan sklad i balans i žustri kontakti. Ono što je temeljni problem je da je to užasno siromašna regija, da ne postoje novci. I sad, siromašna država može dati nešto u kinematografiji samo ako je totalitarna. A te države nisu totalitarne, nego su neke disfunkcionalne demokracije sa autoritarnim tendencijama. To je nedovoljno za kinematografiju. Za kinematografiju mora postojati ili totalitarna vlast ili puna funkcionirajuća demokracija. Ne? A ovaj cijeli svijet između je u hendikepu. Osim ako niste Rumunji pa snimate na Žmirancima u toj konstelaciji, ali opet to je jedna zemlja ozbiljnih proporcija. Ne? U perpetuirajućim nevoljama, onda oni o nevoljama snimaju film, tako dalje. Ok. Kakšno vprašanje? Ne. Bom jaz. Nekje vmes je Hrvoje rekel 2 stvari, ki ste mi mogoče tako stopile ven. Ena je ta, da smo se v 60-ih letih kot kinematografija zelo hitro naučili delati drugačen film, ker smo ugotovili, da smo v bistvu galerija na prostem, filmska galerija recimo. Se pravi, da smo izumili nek svoj način pripovedi filmske in tako v Sloveniji, tako na Hrvaškem. In na drug moment, ki sem jaz stopil ven, je, se pravi, koncept triekta, kjer pa ni Avstrijcev zraven. Zdaj, mogoče kot nadaljevanje tega vprašanja s Jugoslavijo, a je mogoče ta nek prostor, ki ni tako reven, bolj gre proti, ne vem, Bolcanu pa gor proti Salzburgu. In kaj narediti v prihodnosti, da bi mogoče ta prostor bil naš prostor. Se pravi, Hrvaška, mogoče ta severna Srbija, ta nek spodnja polovica Avstro-Ogrske. Osnovna ideja, ko smo začeli govoriti o ideji Reakta par let nazaj, je bila praktično več ali manj Avstro-Ogrska, se pravi tudi Avstrija, tudi Madžarska. Češka, Slovaška. No, tudi. Pri tem je, ampak da mora obstajati, bi mogla tudi geografska povezanost. In prva, ki je iz te zgodbe izpadla, je bila Madžarska, kjer so peljali svojo filmsko pot. Se pravi, oni so bili na dosti podobni poti, kot smo mi tukaj. Z Orbanom je tam prišel
Andy Vajna, ki je prevzel roko nad celotno produkcijo, financiranjem in tako naprej. Andy Vajna je hollywoodski producent in je iz madžarske kinematografije naredil hollywoodsko organizirano kinematografijo. Se pravi, oni snemajo avtorske filme in še naprej, ampak je to organizirano tudi nacionalna inštitucija. Dost na studijskem sistemu praktično. Nobene demokracije. Nobene. Pri Avstrijcih, ki bi mogli biti, po mojem mnenju, zainteresirani, so pa, po mojem mnenju, pa po mojih opažanjih prišli do tega, da so oni popolnoma samozadostni. Oni razpolagajo 70 milijoni letnega budžeta v državi, produkcijskimi, in jih sploh ne zanima. Oni pač tudi oni so se po drugi svetovni vojni, po mojem, imeli tako samo očiščenje, da sploh ne razmišljajo o tem, da bi se kulturno ekspanzionirali. V bistvu so takrat izvozili svojo idejo in edino, kar počnejo, je, da postajajo produkcijsko gledano v zadnjih par letih vazali ali pa odvisni od Nemcev. Se pravi, da gledajo ekonomsko, ko investirajo ekonomsko in investirajo v filme iz nemško govorečega trga, ker pač bo to imelo trgi, ker bo to imelo, gledalce, ker imaš to 100 milijonov potencialnega trga, ker se bo pokrila investicija in tako naprej. Medtem ko pač te avtorji, ki jih imajo, so pa samozadostni in jih lahko tudi sfinancirajo pri vseh sredstvih, ki jih imajo, se pravi, da niso prisiljeni iskati koprodukcij, da jih tudi ne, če jih s Francozi delajo, pač kot Haneke dela ali pa ostali pa itak sami vse delajo z Nemci, ne. A sem odgovoril? V bistvu nadaljevanje tega vprašanja je v bistvu to vsebinsko vprašanje. Se pravi, iz tega, kar danes vidimo, pa poznamo, pa vidita, poznata kot kaj je evropska kinematografija, kje je naše mesto danes, bolj mogoče iz vsebinskega stališča, se pravi, kakšne filme delati za prihodnost. Čuj, jebi ga svoje. Mislim, zanimljivo je ovo, nevjerovatno je ta pričakovanja koja smo imali sa padom socijalizma, kad gledam sad kratki historijat naših iluzija, o tom kak se budu stvari razvijale, kao, mi smo srednja Europa, sad bomo mi kao Poljaci, Česi, to sad bomo mi nekaj svi skupa, sad će se knjige tiskat, prodavat, prevodit, Mađari, Hrvati, Česi, sad će Slovenci sa svojom turbo postmodernom elitnom kulturom zavladat Bečom, Švicarskom, Sjevernom Italijom, Šipak, niš od toga se nije dogodilo, jer postoje te uskogrudnosti, prioriteti nisu na kulturnim identitetima, nego na nekim drugim stvarima i pitanje je uopće na čemu smo mi temeljili ta pričakovanja, I mislim da se ne vjeruje, to mogu samo ludi okupatori, ovi Napoleoni, tirani, Hitleri, Miloševići mogu gledati u kartu svijeta i reći, ovo ću osvojiti, u Trumpi i tak dalje, u kulturi je to nemoguće. Nekim čudom je Rijekt, recimo, profunkcionirao, meni se čini da to ima, zato što je to jako mala priča, Trst je komorna priča, to je priča jednog ukletog u stvari zaliva, I sve u kojem postoje missing links, nama s Jadrana nekak fali Trst, Sloveniji fali Trst, kaj ćemo se lagat, Trieštinima fale Slavi, to su sve neki momenti koji su vrlo intimni i koji jednostavno čine tu priču užasno konkretno. Ja ne znam sad reći drugčije, užasno konkretno, a oko toga su neki čisto tehnički interesi, oni su jedna industrija koja se rađa, koja je daleko od centara u Italiji,
koja je blizu nama. Nama paše imati takvo savezništvo da bismo dalje radili u Italiji. Mi od kad je počeo Rijekt, mi smo stalno na Venecijanskom festivalu. Ne? Mislim, jednostavno se neke stvari potpuno nepredviđeno događaju iz jednog malog co-development funda, koji vjerojatno može rasti. Koji će rasti, naravno, opet koliko će postojati suglasje između ljudi koji ga vode. Jer postoji ona stara teorija, neki svi veliki pokreti u čovječanstvu, znanstveni izumi, politički, vjerski i tako dalje. Imate dva modela, ili tako da su se tri budale, da su se tri čovjeka negdje sastala, češće je 5 ljudi se sastalo. Ne? I sve iza svih teorija relativiteta, gotike, renesanse, modernih umjetničkih pokreta, i 3 ili 5 ljudi. Ne? Grupa trojice, grupa petorice. Gledam, sad sam baš vidio Karpa godinu, smišljam sve ko bi se grupirao oko njega i sjećam se kako Karpo godine osvajao svijet u svoje doba, on Miloš Forman, pa ovaj, pa onaj, nije razmišljao teritorijalno. A mi bi trebali u stvari naći način kako ćemo sad uskočiti, to je ono što mene u stvari muči, ja ne želim o tome popovati jer nema rješenja, kako premostiti tu korporativnu barijeru i početi raditi nešto s čim možemo penetrirati na to svjetsko tržište koje mene izaziva, zato što sam ja u kontaktu zadnjih 5-6 godina s velikim projektima, sa velikim producentima. Neki moji kolege rade u tim velikim sustavima i očito ćemo morati razmišljati u tom smjeru. Mislim, morat ćemo živjeti na način da će nam se to dogoditi. Ampak z lokalno zgodbo v bistvu ne moreš ti globalne zgodbe prodajati njim. Treba je poiskati svoje naše lokalne zgodbe in jim jih prodajati, da so zanimive za svetovni trg globalno. Pač poiskati znotraj nas neke zanimive topike, ki so mogoče tudi malo eksotične na nek način, ampak so samo naše in točno to. To je to, po mojem. Še kakšno vprašanje? Kužiš, Klemen, ono što mi sad živimo, zadnjih 5-6 godina, to je da se te neke zajednice, svjetske zajednice, koje vrednuju kao filmska elita, ne, doživljava neki šrinkić u stvari na teritoriji Kana, Berlina, Rotterdama, da nam se na neki način smanjuje prostor. Ne. Još prije 10-15 godina je, ne znam, Kan, Berlin, su bili vrata kroz koje si ti prošao i onda si išao u velike neke distribucije ili limiti distribucije kroz jake art mreže, kroz određenu distribucijsku nišu, pa si automatski išao na televizije i tako dalje. A sada se naprosto to sve skupa lomi. Celo polje se oža v bistvu, playing field se oža in tudi utopija, da bomo razvijali evropske zgodbe, je čisto utopija, ker eni Irci so, ali pa eni Skandinavci so nam popolnoma drugačni v bistvu, mi popolnoma drugačni. Se ti to verjetno, Klemen, vidiš skozi Ferrara, recimo, njihov tip razmišljanja, njihov tip vodenja posla je, ali pa tudi nek sistem, ki ga imajo razvit, podpore je čisto drugačen, kot je to pri nas, pa kot je folklora pri nas. V bistvu vsej mogoče je fajn pobrati kakšne dobre ideje od njih, pa jih adaptirati na naše okolje, ne moramo pa se, je pa utopično pričakovati, da se bomo tako obnašali kot oni, posebej še čez noč. Mogoče je to stvar kulture, razvoja, izobraževanja, ne vem, 10-15 let, recimo. Obstaja še kakšno vprašanje v auditoriju?
Apropo Skandinavije, ne, to je, kao Skandinavija je original sin, kao moj, ne, zato što je društvo hrvatskih režisera 20 godina vikalo, ne 10 godina imalo snažnu kampanju u smjeru preuzimanja danskog modela. Ne. I na kraju, stvarno, naš model je najsličniji, ne, ovaj finančni dio je sličan francuskom, ali ovaj model alokacije sredstava, odlučivanja, consultants, personal decisions i tako dalje, je preuzet u Danaca i sa nevjerovatnim sladostrašćem je kampanja ova velika protiv hrvatskog filma i protiv Havca i Havcovog modela krenula baš zbog jedne danske koprodukcije, gdje opet netipično između ostalog i sa tim danskim načinom razmišljanja je došlo do samog tog problema, a ono u što nitko, dakle, svi kritičari Havca ne vjeruju, to je stvarno kulturološki problem. Jednostavno ne vjeruju da konzultant može biti pošten čovjek. Da može imati naprosto racionalan interes da odabere najbolji film i da iza toga ovo balkansko lukavstvo, balkanska i katolička sumnjičavost stalno pripisuju neku teoriju zavjere odlukama koji su na taj način bili doneseni i ja se čak bojim da bi sad država mogla u zakonskoj izmjeni ukinuti konzultantski sistem koji je potpuno preporodio hrvatsku kinematografiju i postigao u stvari ono najteže. Jer ono o čemu se, baš sam razmišljao o tome vodeći se ovamo, ono o čemu se uvijek pričalo kod hrvatskog filma, wow, kako ste dobili Game of Thrones i zaradili sve te novce, ili se pričalo kako ste popravili svoju promociju, prezentaciju u ugledu svijetu, kako ste si isfurali imidž. Ili treće pitanje je ovo Heimatdienst, ovaj momentum kina i ovog nešto što smo napravili. Glavna stvar je da smo uspjeli napraviti određenu unutrašnju promjenu, fermentaciju kinematografije i natjerati u stvari autore i producente da drugačije misle film i da ga na drugačiji način rade. A to smo uspjeli isključivo kroz konzultantski sistem. I kroz to da ljudi koji su odlučivali su ugledni ljudi zajednice koji su imali snagu personalnu da svojim kolegama, da im je to rekao, nijedan ministar na svijetu u Hrvatskoj ne bi mogao Vinku Brešanu reći, gle stari, super ti je, ali ovo što nisi napisao, odi doma i dođi za 6 mjeseci. Nijedan političar u Hrvatskoj, niti činovnik, niti kritičar ne bi mogao Mataniću raditi ono što mu je, ili on jedan, već zato što je čovjek medijski užasno, ja? Matanić je sustavno zlostavljan od Havca. I zato ga i voli, jer mu je to neko Zvizdan je nastajao kroz 3, 4, 5 konzultacija, vraćanja, razvoja, ne znam čega, i sad mu se sa sljedećim filmom, nakon svih uspjeha, dogodilo to isto. I zato je potreban karizmatičan, jak savjetnik, a u savjetnika se upravo sumnja, zato što savjetnik izlazi iz jedne kulture obnašanja dužnosti, kulture zajednice koja je danska, a koja nije postkomunističko, jadransko, balkansko, austro-ugarska u onom najgorem smislu, jer nemojmo zaboraviti da nam je Austro-Ugarska dala i puno zla u našem sitničavom, analnom, računskom, sitno, egoističnom i loše prehrambeno orijentiranom mentalitetu. Što se tiče Austro-Ugarske, mi imamo jedan strukturni hendikep, a to je da je njegovo preuzvišeno veličanstvo Slovencima car, nama Hrvatima kralj, blago izvolio umreti 1916. Ne stvorivši modele kulturnog upravljanja na području kinematografije. To je bila 21 godina da je film postoji kao tehnički izum. Sve drugo u našim kulturama je osmišljeno u administraciji Franca Jozefa. Osim filma. Osim filma. I zbog toga je film u stvari na svim ovim teritorijima strahovito kaska. I zbog toga mi nismo imali kinematografiju do socijalizma u stvari. Zanimljiva teza. To je činjenica i budući da je cijeli model, jer je, pogledajte, problem kazališta, galerija, je u tome što svake godine dolazi novi umjetnik. Umjetnik je mlad, umjetnik je avangardan,
ali administracija Austro-Ugarska. U kazališta dolaze mlade, lepe glumice, glumci sa svom energijom, dolaze sve radikalniji režiseri, dakle događa se modernitet, kreacija, ovo ono, ali je sustav od Franje Josipa, ne? Kaširan, skriven iza tog, dakle, i zato imamo šizofrene, ne? Šizofrene kulturne strukture, ne, uopće, i taj kompletan kulturni život nam je u tom smislu, ne? Franco Jožefov. Apsolutno, a film jednostavno svima čudan, ne? In v bistvu zato ga tudi čudno percipirajo, zato ker jim je nekaj izven sistema. Se to sem jaz tudi opažal, da birokratom na ministrstvu ni popolnoma jasno, kaj je naloga filmskega centra ali pa audiovizualnega centra, zato ker pač oni so navajeni na sistem klasičnih javnih zavodov z veliko zaposlenimi, z 80% stroškov, ki grejo v plače in materialne stroške, kjer ni dinamike, kjer ljudje ne vržejo v rukzak svoj laptop, pa grejo, ne vem, v Cannes, Berlin, pa tam razlagajo, kakšno idealno idejo imajo in v končni fazi, če so dosti prepričljivi, tudi najdejo človeka, ki reče, jaz bom pa v to investiral. V bistvu tega ni v drugih sistemih kulture. Ja sam vježbao engleski neki dan, odnosno prije par mjeseci, napisao sam jednu seriju predavanja za neke Skandinavce i pa razmišljam o čemu, šta bi njima moglo biti zanimljivo, ne? I onda je onda jedno predavanje koje bi trebalo uključiti film Karpa godine, ako mi je onda autorsko pravo, to je film o omladini, ne, to je onaj vojni film, mladići, djevek, tako dalje. Predavanje je bilo zašto filmmakeri rijetko idu u zatvor. To je nešto bilo vezano uz moju teoriju autora, nekako je bilo teško identificirati kad je film politički i transgresivan, koga sve treba staviti u zatvor, ne, da je to jedna komplikacija za sebe. Međutim, nevjerovatno intenzitet s kojim filmaši upadaju, ne, u političke probleme. Ja sam se bavio nekim sovjetskim sudbinama, nekim svim ljudima koji su optuženi da su loši komunisti i onda su bili bunkerirani i tako dalje. I onda mi je iznenađujuće sjednulo kako negdje, čak nešto ranije, 46. čitao sam bio neku knjigu, 10 ključnih hollywoodskih scenarista je otišlo u zatvor u Sjedinjenim Američkim Državama, ne zato što su loši komunisti, nego zbog tvrdnje da jesu komunisti. Ne? I to se kasnije još pretvorilo u onu mučnu priču koja u stvari uzela kulturnom razvoju Amerike možda 10-15 godina, taj McCarthyjevski progon antikomunista, dok su u Rusiji progoni komunista. I onda mi je došlo nešto briljantno. Ne? Sjetio sam se da je Bergman skoro završio u zatvoru. Ne u Sovjetskom savezu, ne u paranoidnoj hladnoratovskoj Americi, nego u najboljem od svih svjetova, u socijaldemokratskoj Švedskoj, jer njega nisu voljeli, puno zarađivao, bio je konzervativac i tako dalje, onda mu je njegovo računsko sudište imalo teoriju njegovog krivo plaćenog ili ne plaćenog poreza, on je na kraju morao pobjeći da ga ne bi uhitili na najboljem mjestu na svijetu na kojem se može zemljanin roditi, iz čega ja deriviram naprosto zaključak da kako god i gdje god radiš film, jednostavno uvijek možeš spaliti prste na neki način, da je to jednostavno društveno opasna profesija i to je moja poruka mladim autorima, da uživaju u opasnosti i da ne sanjaju da će izbjeći. Možemo tu i zaključiti. Hvala. Hvala lepo kad ste prišli, jedan nice tour, fenomenalno. Hvala za pozornost. Še enkrat res lepo zahvalil Hrvoju in Joškotu in vse bi pa povabil, gostilnica na Rimski pripravlja en mali piknik za vse. Boste tukaj in še za tisti, ki bodo prišli kasneje se nam pridružiti. Tako da vsi vabljeni tja.